I dalje Toplica zmijolik obavija brdo Hisar. I dalje pravi Epigeniju. Tačnije, delom svog toka teče natrag uzvodno jer jedino tako sa 3 strane može da obavije brdo. A danas Hisar čuva najstariju istoriju varoši. Tragovi prošlosti prostiru se uglavnom istočnom padinom koja se otvara prema današnjoj varoši pa sve do vrha brda. Pre 2 milenijuma ovde na brdu Hisar Rimljani su se klanjali Herkulu, a danas Prokupčani na Hisar beže od vrućine. Ovde se venčavaju, a i mnogi ljubavi baš ovde započinju. Na istočnim padinama brda pronađeni su rimski ostaci. Rimskih ostataka ima i u današnjoj porti crkve Svetog Prokopija. Tu su otkriveni temelji termi zidani istovremeno kad i Herkulov hram. Upravo ovde razvija se današnje Prokuplje, a Herkulov hram i rimske terme deo su jezgra nekadašnjeg antičkog grada Hameuma. I dalje se malo zna o srednjovekovnom utvrđenju, tačnije Jug Bogdanovom gradu koji se prostirao po celom Hisaru. Utvrđenje datira iz 14. veka, o čemu svedoče keramički materijali, posuđe, delovi oružja i oruđa. Ovdje su se ljudi u srednjem veku okupljali u trenucima nevolje. Utvrđenje, crkva i kula nose naziv po Jug Bogdanu, a Prokupčani veruju da je i sam Jug Bogdan ovdje živeo. Bez obzira da li veruješ ili ne u priče o Jug Bogdanu, posjeti crkvu koja nosi njegovo ime, a koju narod naziva i Latinska crkva. Proveri zašto danas meštani Prokuplja i okoline beže na ovu tvrđavu koja je nekada bila utočište od neprijatelja. I da, ako te ovakve priče interesuju, piši nam, komentariši, prijavi se na naš kanal, klikni subscribe i prati nas.